namuhla na dokodela Okay. Dr. Hlambani Shirinzi hayi lava nga tshova gaza boxa mbili Hayi dokodela leriya. hayi lera ri nga tshova gaza boxa mbili lera hi rona leriwani loko mi kha mi watcha episode leyiwani mi nga ri vona a hi rona leriya leriwani a hi rona nga ku mexana mina ni nga tsaka ni teki tsengo so mi nge swi tivi never know mara ya na swi navela so na ku ta ku n'wina tsengo mbili nga ta njhani mi nga tsaka loko one day mo twa papa ve le kaya loko ku va kona Kwele. And then twisisa ku ri ku fika ka dokodela sukela kun'wana mina ni la ku tiva from transition ya ka high school to university mi choose ku yini course and the course leyi mi nga yi choose i yini and yi endlisa ku yini hi ta kota ku famba hi yaza ya fika ka vudokodela. Le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi. Okay, ndawini Motsanga Machangana kula mga kona Phalaborwa Tzaneen Zimbabwe Mozambique Green Farm Malaka hina ku ri ndhawu to hambanahambana mga kona amukela ka episode leyiwani ya hina general a ni fambi ni ri wexe ni na mani la ka genge leyi va tivisa swona hi mhaka ku ri i munhu loyi wa mi dyondzisa vana Hi mhaka ku mina ni rhandza ngopfu swa tidyondzo. ne Yeah, that's why hi pushana ku ya ti-university hi mhaka ku hi rhandza ngopfu ku vanhu va dyondza xikolo. Speaking of the dyondzo ne mi ta hi khomela va rhandza ngopfu tidyondzo maxaka ne a hi vanga na episode vhiki leri nga hundza hi mhaka ku a va nga ri kona a va ri ku hlayeni hi ndlela xiyimo xa le henhla munhu loyi a fa a tini a ni nga ta n'wi kota ni ri one hi mhaka ku swi lava vanhu lava va nga le ka level nyana yin'wenyana mara namuntlha ve a fika mara before hi ya kwalani hi maxaka ne hi na swo mbala ka titimela u nge lungi hi vest yaleyo ya wena na jezi ra wena ra X a ra ha tirhi sweswiwani wa swi tiva loko u za u tshikiwa hi munhu ne anything xa ye xa titimela so at least kuma jezi ka Shangani Gang 360 xikipa 260 loko u ri Gauteng loko ku hole Gauteng hi ta ku deliverela la nga kona hi 100 rand a henhla ka leswi nga order hi swona so hi na skipa from Monday to Sunday switsalo message yo hambanahambana so ku na nambara leyi nga laha hansi like you can call the number ivo order ku u lava size ya njhani u lava ku xitsalwa kwini u lava muhlovo wa njhani na hi ta meka sure ku ri hi ku endlela swona maxaka a hi ndleleni. Yeah, so kwalaha ha vulavula hi merchandise loko mi ta mi langusini la namuntlha ni mbale Friday hi nga wu twa hi leraro hayi ku tiki ngopfu vhikini se hi nga wu twa a hi yeni ya relaxa hi pfalapfala sweswo majesi ma hambanini matsalwa swo hambanahambana as xaka ra mina ri mentionini laha so ti-tour ti kona ti 26 July hi ta va hi ri NMU so NMU hi kombela mi lungheka mi tlhela mi ti lunghiza hi le ku teni we have a lot of things in store kombela ku mi lungheka ku ya mahlweni UL Univen Vets UP hi le ku teni so a hi lunghekeni na loko ku ri ku mi le ti-university tin'wana la mi tsakelaka ku hi fika for tour ya ti-podcast hi kombela ku na n'wina mi hi khumba ka nambara leya yi nga kona lani and then swo talatala hi ta va hi kha hi bula hi ndlela leyo hi ta fika hi ta endla podcast kwalaha Masitaku le le UP ni tsakisa yini hi maxaka hi ku ta va ku ri September yeah and ku ta kha ku hisi loko mi ri kona UP komisani Yeah. Shangani Gang va tsakelana na swona ngopfu vanhu lava nga la vo Ray Gazabosh so namuntlha hi maxaka hi onariwe ngopfu namuntlha hi ta ku dyondzeni yeah hi mhaka hi na xidyondzeki ma swi vona so na mina ni twa ni ri lowa wa nkateko loko ni kha ni tshama na vanhu vo fana na lavawani namuntlha mi nge twi ngopfu hi swingolongondlwana leswi hi va ku hi ri na swona hi ku hehe masagwadi swi yini namuntlha a hi tshame ni relaxa kahle hi yingisela namuntlha hi na dokodela okay Dr. Hlambani
xirindzi hayi lava nga tshova gaza boxa mbili hayi dokodela leriya hayi leriya ri nga tshova gaza boxa mbili lera hi rona leriwani loko mi kha mi watcha episode leyiwani mi nga ri vona a hi rona leriya leriwani a hi rona leriya ri koho leriya mara a hi rona loko mi lava ku twa swo tsotala hi doctor leriya vitana vutisani gaza boxa a ko la kusuhi a ni ta n'wi vutisa ku swi heleli kwihi mara no cheka ntimenemene maybe u ta vula ku swi heleli kwihi okay hi na Dr. Hlambani lani so before hi ya mahlweni minjhani dokodela mi twa njhani loko munhu a ku Dr. Hlambani I don't know. I'm sure At this stage, Maramoniko, it's a great feeling. Okay. Yeah. so loko ni vona mi fika namuntlha ni tivutisa xivutiso ku kahle kahle hi mhaka vito ra n'wina i ri endli swo vhe swi va hi ndlela leyo na ma swi vona ni ku basiwini Hlambani leswo kahle kahle loko mpfuka nampundzu ne loko vito ra mina Hlambani sasekile swi kahle Fambelana ni- so mati maranda hi mhaka ku i mati kumbexani na vito lera ri pfuni ngopfu vuton'wini A ni swi tivi swa kotlanisa. Swa kotlanisa. Swa kotlanisa. kumbe But mara loko ni tshame ni vutisa papa mina ni ku why va ni thye vito ra Hlambani na mina I was curious ku ri okay why Hlambani ka mavito hinkwawo se va ku loko ni ku Hlambani a ni nga vuli Hlambani liya yo munhu a pfuka a hlamba okay a ni vula Hlambani ya ku munhu a hlantswa mbilu ya yena okay a fana na mina nga na mahanyelo mi nga sunguli okay dokodela ni swa ni la ku hi pfa hi rabinyana sorry a hi kumi disrespect hi pfa hi rabinyana laha ka ka dokodela dokodela ya I will appreciate that hi nghena nyana ra tika yo ra mi tikela mara namuntlha hi tisi ngopfu mhaka rona na swi tiva ni la ku hi rhanga hi tivanyana hi Hlambani and then doctor loko hi nghena ka yona ni ta hi nghena hi side ra tidyondzo na swin'wana na swin'wana so a ni lavi ku ri hi pfe hi jampela le ka swa dyondzo leswi a hi nga swi tiva kahle doctor i mani va kurisi kwini phela a vo humelela va ri doctor se na ku tiva ku mi huma kwini kaya ene xikolo lexi le hansi mi xi dyondze kwihi so aka ni huma ka Makhasa ka Malamulele hala ka Xikalo a ni ri ku na le ka Makhasa kumbirhi ku na le ka Malamulele ku na hala ka Majosia se ni huma ka Malamulele ka Xikalo okay ni bebulwe malembe nyana ndzhaku vo ma-90s le ndzhaku leyi Oh, ya okay. vo a va ma-90s tikombi mina ni ri 2K phela ni ri 2K a hi ri 2K ikwalano vo boti vo ma-90s le ndzhaku so ni sungule xikolo a Makhasa Primary School malembe nyana ndzhaku early 90s and then kusuka kwalano ni hete a Makhasa Primary 2005 okay and then ya Angezimani High School la ni nga dyondza ndzi ni fika ka grade 12 ena ku pasapasa swona kwihi Angezimani pasapasa swona va ku va serious so ni twa ni xikwembu na xikhensa loko koti ku va na dokodela nona mina huma kwalapha and speaking of Makhasa Kasi huma kwini mina huma Green Farm okay speaking of Makhasa ne loko mi ku mi hlamuseli kahle ngolo mi ku amu ka Makhasa liya yala ka Majosi last year a ni ri na mugobhozi hi ri a mucatwini ka Makhasa liya ka Majosi a ku rhambiwe sorry Gondi boy a ku rhambiwe Gondi boy so va ra Gondi boy ka Makhasa mavo Gondi boy u le Giyani a ku mi nga vuleli na ku tiva so hi tshamini kwele ka Makhasa liya ka Majosi ne a nga fiki mfana lewa mara khala ka kule endleleni and u suka Giyani hi le kusuhana u suka Giyani a fanele u suka Malamulele hi fonaku hi ri Gondi boy kasi u fika kwihi ti ku hi ni hundzela ka xigalo laha ka xigalo u vula kwihi ka Malamulele mata Gondi boy ra bayiza ni ka xigalo laha na hindza na fika Makhasa hi le kusuhani se ha yi vona hi ku Gondi boy Makhasa hi vula leya ka Majosi hayi Makhasa leya ya hala ka Malamulele so ni twa ku swi kahle ngopfu loko mi ku ka Makhasa ku hi ku ri va nga claim va hala ka Majosi ku va na dokodela hi right hi dokodela ra hina ka Makhasa ya hala ka Malamulele dokodela mu huma ka ndyangu lowu ku nga na va ri yini hi Xitsonga Tshengwe right min'wana loyi a humaka a Tshengweni so ni la ku tiva ku swi njhani ku kula ka ndhawu yaleyo yi nga na vasati vo tala tanihi ku min'wana wa
un'wana wa vavasati va kona lava va nga tekiwa hi munhu un'we va nga ri va tele? Okay, so nta tlhelela nyana ndhakwani. So mina n'wana wa 25 ka hina. N'wana wa 25 ka papa mina. And then ka mani na papa n'wana wa 5. Okay. So eximoni ku hi vi na hi kurisiwe kahle ni vula ku hi vi na childhood experience ya kahle ngopfu. Because hina hi kulele emutini wa yi-1. Okay. Hi kulele emutini wa yi-1. Papa mina a va ri na vasati va 7. Yeah. Se hi kulele emutini wa yi-1 hi kulele ni vula ku a hi dya ndhawu yin'we. Yeah. Ku swekiwa ndhawu yin'we, everything a swi endliwa ndhawu yin'we. So loko hi kha hi kula a swi nga ri kona leswiya swa ku mina ni n'wana mani va so Mani wa n'wana so. ni n'wana n'wa swimanimani. Okay. Hina hi kule hi kha hi tiva ku hinkwavo i vamakwenu wa hina. So kaya va hi kurisi hi ndlela yaleyo ku ri vona vo mani na vo papa va hi kurisi hi ndlela yaleyo. So ka hina hi kule hi khomani ngopfu na sweswiwani ha khomanini. That's good. Ha khomanini although papa va nga ha ri kona mara hi khomani ngopfu. So hi kule ku endla leswiya swa ku a hi dya ndhawu yin'we like a ni mi lava ku tiva ku a swi ri njhani. Na ku swi tiva Yeah, ku so a swi ri loko njhani. swekiwa ani ka hina hi sweka hi poto lerikulukumba swinene ngopfu. So growing up vo mana vo cincana ku sweka vhele loko namuntlha ku sweka un'wanyana mundzuku ku sweka un'wanyana swo taniya loko namuntlha ku tlilina un'wanyana mundzuku ku tlilina un'wanyana. So loko va hi phamela swakudya a hi dya hi ti-group ku ya hi age group. Okay. Yeah, a hi nga dyi ku ya hi ku hey lava i vana va mani swimanimani. No, a hi dya hi ku ya ti-age group. Ma 80s, ma dana ma 80s. Yeah, ma 90s na ma 90s. That's okay. No ma 2K. Go ya le swa pambula leswi swa jaha. Yeah, so mara a ku ri experience ya kahle ngopfu ni twa nga ku swilo swa swi swi endla ku swi hi hlohlotela ku nghena na xikolo naswona in terms of mi kuma ku like a hi va motivated naswona a hi nge sweswiwani na ri 90s kulona ni loko ri 90s kulona a tlasi ni ri excela. Then a ku va sort of a competition nyana. Yeah. Okay. Mara a healthy competition I must say. Yeah. Magala le ya tsengwele ni randa ngopfu tani khomela kha ni botsa ngopfu ne nga ku meshana mina nga tsaka nteki tsengwe so mi nge swi tivi never know mara ya na swinavela so minkarhi yo tala ne vanhu lava va nga kulela a tsengweni a va swi lava ku tekiwa tsengweni loko hi check a va swi lava ku tekiwa tsengweni hi mhaka ti-experiences maloko mi kha mi vulavula lawani you are from a good experience so na ku ta ku n'wina tsengwe mi languta njhani mi nga tsaka loko one day mo ta papa vele kaya loko ku va kona Mina vukwele. ani ngoma swa ku mi kurisi ku mi te mi kule hi mhaka ku loko ri 90 ri excel na n'wana fanele mi excel so at least na loko na n'wina mo va na ko va na tsengwenya mo tekiwa tsengweni vana va n'wina va ta challengeana hi ku na mi kurisi leswiya ma swi vona Mina vukwele. hi ndlela yihi why is passing okay so we were talking about n'wana wa munhu loyi a tiveka ngopfu ka Gaza a tlhahlonipheka ka Gaza MD Shirinzi vo tala va tiva hi timhaka ta vutlambi van'wana va tiva hi timhaka ta xintu so ni lava ku tiva ku loko mi kula ehansi ka munhu loyi a endlaka swa music a tlhela na swa xintu even then n'wina mi tikuma mi ri munhu loyi a nga endla swa vun'anga mara lebya bya tibuku hayi lebya byo huweleliwa sorry hayi lebya byo vitaniwa lebya byo vitaniwa ani van'wani va vitaniwa ku fanele u endla swin'wana then u kota ku va munhu luya so ni lava ku tiva ku n'wina mi koti ku yisa dyondzo ta n'wina mahlweni ni timhaka ta ku mi voni swin'wana hala kha swi endliwa hi ndlela ya xintu mi kumela ku swi endla hi ndlela ya tibuku na Okay, so papa mina a ku ri munhu loyi a encourage ngopfu timhaka ta xikolo xo sungula like a va rhangisa ngopfu timhaka ta xikolo mahlweni loko va tshama hansi na wena as n'wana wa vona va vulavula na wena a hi vulavula ngopfu hi xikolo so I remember loko ni ri ka masters level ne ni vi ni teka route yaliya because papa yi ngangani so a ni la ku like project ya mina ya masters level a ni la ku
a ni lavisisa ku mirhi leyi tin'anga ti ngo ti yi tirhisa for mavabyi mo karhi hi pela swa tirha na ku tshungula Yeah. mavabyi lamaya Yeah. yeah so ka masters level ni vi ni endla sweswo I was very curious vele ku ni lava ku tiva ku vanhu lavo hexa kumbe swa tirha And then speaking of that, ne, mite vutisa ku, okay, mite loko mendla sweswi mi swi endlaku ne, a va ha ri kona. loko ni sungula a va ri kona Okay, so a hi swi tekeni mi kuma ku mi sungule mi fike ka stage laxo mi cheka ku ri leswi va swi tirhisaka Swa tirha swa na. tirha na ivi mi kuma ku a swi tirhi ivi then mi vona mina ni kha ni ya kwala kha ni ta ku tshunguleni kha mi swi ta ku a swi tirhi a mi ta ku yini kahle kahle ma swi tiva ku swi njhani like ni teke component ya mavabyi man'we Yeah. like tin'anga va tshungula mavabyi yo Mo hambanahambana ma swona so a ni nga ta va judgmental hi mhaka ya ku a ni nga ta swi tiva ku mi tela yini because Wow, a nga va ngheni vuli. swi fana na le ka doctor ku na confidentiality like a va nge vuli ku Ku munhu u tele mani yini. mani mi voni na tela yinini a va nge Yeah, vuli yeah, like ku na confidentiality laya hina as vana lava nga kulela ngangeni loko vayeni va tini va kha va ta ku consulteni lexi a hi xi endla ku ri ku va xeweta ntsena na hi dyondzisa ku xeweta ka hina ku ri na nawu swinene kumbe moni ku na nawu ya ka hina ku na nawu so Yeah. loko muyeni a fika xo sungula a fika hi khinsama la nga kona hi n'wi xeweta and then hi huma ka yena leswiya swin'wanyana swa ku a tela yini a va nga swi disclose mina ya hi le ku exploreni ka n'wina tanihi munhu as munhu hi kha hi katsana ku hi katsakanya na vanhu van'wana ni lava ku tiva ku n'wina as a person mi kuli njhani like in terms of ku va mi fika laha mi nga kona namuntlha swi vula ku ku vi na voko leri ri nga tikisiwa so mi kuli njhani and individually a swi ri njhani ku kula ka n'wina okay yeah so lexi ni nga xi vulaku ka xivutiso xexo ni yo kaya va ri strict hey a va ri strict like ka hina a va hi pimela na nkarhi wa ku Wa ku vuya. u fanele u vuya hi nkarhi muni a kaya ene like mhani specifically ne mhani loko ka u nga vuya hi nkarhi loku vuyaku hi wona kaya like normally vo mhani va protecta vana va vona mana mina loko u nga vuyangi ku basikisa u nga vuyangi kaya va ta va pota ka papa va ku a nge se vuya a hi bandi nga ta ri kuma a nge se vuya loko u fika a ni vhele a ta vuya u chuhini vhele a ni ri ma swi tiva ku swo boha u phungela laya na laya loko se u vuya xo sungula a ta fika kuma ku kwati mhani before u vona papa so me ni kule ni kha ni chava ngopfu mhani ku tlula papa ni kule ni kha ni chava ngopfu mhani so ka hina like I said a va vheliwa ngopfu timhaka ta xikolo Yeah. swona to me they will do anything ku make sure ku ri vana va ya xikolweni vana va right so a ni nge hembi based ka ku leswi ni ta swi vulela mimiti yo tala ni mimiti yo tala ku hi kule hi vusiwana a hina ntsena mara a ku ri swilo swa normal because khale a ku hluphekiwini ma swi vona se a ku ri swilo swa normal so moni ku vatswari va mina hinkwavo ku ri vo mana mina va helerini na papa a ku ri vanhu a va rhandza nawu a ku ri vanhu va strict so ku na ti-sacrifices to tala ngopfu leti ni kumaka ku va ti endleni yeah so I remember loko hi kha hi kula ni vhele leswa masiku lawa swa ku na ti-feeding scheme na yini a swi nga ri kona mina loko ku va na feeding scheme a high school yini kume ni ri ka grade 12 ya se a ni ri ka grade 12 so a ku nga dyiwi minkarhi yin'wanyana hinkwayo so ni la ku vula ku vatswari va hina va sacrifice-ini swinene because a mi ta kuma ku sometimes loko ku phameliwa swakudya ni va nga ta dya va ta veka ku the following day loko hi ya xikolweni ku va ku ri na swakudya so a ni swi tivi if you have a follow up question on that one okay mina lexi ni lava ku xi vutisa i timhaka ta ku mi ni tsakisa ngwenya kahle kahle that's ngoma question ta mi ti tshama kha ti khumba ngwenya a no ni munhu walawa wa ku rhandza music lowa khale ne swinene so I just have this question nxoko ta yi ro hetsela ka mhaka leyi nga le ka yona growing up a ni ngo a ku ri munhu wo endla music so na ta ku ri n'wina loko hi swi ta ka side ra music mi zimba na ku navela kumbe ku tsakela kumbe xikombi xi endlaka kumbe mi nga xi endla hi side ra music na mi kulele music ni phela so loko na ha kula ni
Andre close ngona papa. Like I said, ani manani vachavanyana because manava ava restrict because vangalangwa no buys. Yeah. Not to say papa vanga restrict, mara you know vo papa lo kutaka vana vavo vanhwanyana like they were always their princesses. Yeah. So yeah. So karun'wana loko va ku perform nani ava famba na mina. Ava famba na mina. So mani swi koti ku yimbelela. No cina no swi kota sweswo swa ku ni mchangana mara leswa swo mukaze mi be mavoko biko hi dya cina yeah so like ani helangi ni vina ku navela mara nkarhi n'wanyana loko vo boti because ka hina ku na ti-artist to talanyana nkarhi n'wana loko va nghena studio a va hi vitana heta va ti-backing vocalist Okay. na Tammy Boy loko va sungula ku yimbelela it was early 2011 no late 2010 ka album ya vona yo sungula a ni ri backing vocalist Okay. Sorry so boy listen swi endla sorry ku mngana nongweni mtsamzi ku beka risimu ri ngoma yin'we leyi mi nga yi beka nje kuna ngoma yin'wanyana ya Tammy Boy ya mhlovo wa rirhandzu ne va nga yi remake ngoma liya i ngoma ya album liya ni yi vulaka yo sungula so laya a ku beka mina and then anhleni va ri yeah mbeke mkwini ay La ku swi twa nyana like I said okay a ko va sweswo ku a hi vi na like ya kumeka hi ri musicini so I beka hi mhaka ku hi kona not because a hi swi kona okay so hi mhaka mi ri kona mi fike mi ku yini beka la ku hlekisa va ka kasa vanhu magazi va rhule ngopfu a va zi va yevula safe space. ku safe ngopfu lawa so music mi lo rhandza hi ndlela yaleyo mara a mi zange mi byela ku okay wasingwa mi ri na album kumbe njhani swi fikanga kwala vulavula ntiyiso ni ku na Botndongwe ne Yeah. Botndongwe va le musicini na vona va endla va na recording studio vele so loko a ku recordiwa minkarhi yo tala ni a va ni vitana va ku tata yimbelela ani mara va ze va give up one day va ka mina va n'wana mani ti hlayeli tibuku mara swi swa music ne ku hi ndlela yin'wana ne ni twa nga ri na va khensa boti loko va vule swo fana na sweswo music se ku busy se ku teletele na mali ya kavela nyana nga ri ya sayitini rin'wenyana so ma vona and ni sure ku la music lowu mi nga kula henhla ka wo a music lowu wa va ta ku hi tshama hi ri busy a music wa ma2K lowu mi nga ya a steam fami ku khoma hansi ma swi vona so a mi nga ta dyela ngopfu ka age ya sweswiwani so boti Va tirhi ntirho wun'wana wu khensa kulu. honest ya boti loko hambi loko a mo hemba ne a mu ringeta ku motivate mi tirhi ngopfu laha mi nga hemba ku voice ku hava mi tirhile laha hi mhaka ku se munhu loyi a focus ka tibuku and then se hi na dokodela maxaka mina na swo tala ne So loko se hi suka ka ku kurisiwa hi ya ka namuntlha loko va sungula xaka ra mina va te dokodela and then twisisa ku ri ku fika ka dokodela sukela kun'wana mina ni la ku tiva from transition ya ka high school to university mi choosise ku yini course and the course leyi mi nga yi choose i yini and yi endlisa ku yini hi ta kota ku famba hi ya za hi fika ka vudokodela. okay so loko ni ri high school ne ka grade 10 yeah ka grade 10 vi ni teka science subject ni teke maths ne pure maths ni teka na physical sciences na life sciences na agriculture Okay. and then from there ni vi ni ya a University of Limpopo ne then la ni nga fika ni endla BSc in medical sciences loko hi nkarhi lowa loko ni yendla na mani nga swi tivi na ku yini a ni nga swi tivi na ku yini so from medical sciences ni vi ni ya nghena a Wits ni fika ni endla masters ya master of science in medicine liya ni nga mi byela hi yona loko a sungula ni ku ni teste like mirhi liya tirhisiwaka n'anga for ku ni la ku vona ku ya tirha na ku tshungula mavabyi lamaya va ngo va yi tirhisela wona so sweswo a ni swi endla njhani na like swa vun'anga ni swi brought too much ku na mirhi leyi nga documentiwa ehansi misinya yo karhi leyi va nga yi nga documentiwa yi tlhe yi publishiwa ku yi tirhisiwa for mavabyi ma so so before ni sungula project ya mina I went to the literature ni cheka ku
ya mina project a yi langutisa mirhi leyi tirhisiwaka for diarrhea. Okay. So ni cheka ku hi mirhi leyi tin'anga va ngo va yi tirhisa ku tshungula diarrhea. Ku nga ri tin'anga ta la South Africa ntsena but all over the world va tirhisa mirhi yihi. And then from there vi collecta mirhi liya ka ti-botanical gardens. Even then the processor a lab and then yi testa against the bacteria leti ti causaku diarrhea. Hi vona ku ya swi kota ku dlaya ti-bacteria letiyani na. So from kwalano loko ni heta a ni swi tivi ni fanele ni ve ni nghene na career or ni vulavula hi xikolo ntsena. Okay, before hi fika ngopfu kwalano ni kombe mi hi hundzisanyana ka mhaka ya BSc ni twa hi nga ri ku na confusion ngopfu leyi humelelaka especially for vana lava va nga le ku transitioneni from grade 12 to high school vo tala a va to university vo tala va swi tivi ku BSc i yini loko mi ku mi endli BSc in medical science. Okay, so BSc vele stand for Bachelor of Sciences or Bachelor of Science in medical science. So medical science it's a like a branch ya medicine leyi yona yi dealaku hi tirhwele lab hi laboratory diagnosis. So loko ni lava ku nyika xikombiso ni ta nyika xikombiso xa practical ku vanhu va ta hatla va swi twisisa. Loko sweswiwani munhu a ya xibedhlele a fika a va ku okay hi teka sample kumbe ku hi teka blood sample kumbe va ku hi teka I don't know kumbe va ku hi teka ntsakamiso and stuff. Va ku ha yimeli ti-result ku hi ta kota ku decide sample leti ta va tisa lab. Then vanhu lava va kha va testa ti-sample letiya ku va ku ri ti-medical scientists ku va ku ri ti-medical technologists na ti-laboratory technicians na ti-pathologist. So ti-pathologist ku va ku ri ma-doctor lava nga endla MBCHB for 6 years ivi va endla na masters ya vona for 4 years va kha va dyondzela ku va ti-pathologist. So ti-pathologist va tirha lab na hina ku ri i ma-doctor lama nga specialize hi field ya mina. Oh, okay. Yes. So ti-scientist ntirho wa vona xo sungula ku va ku ri laboratory diagnosis and then xa vumbirhi va tirha ku research ya va endla research na surveillance. Loko hi vulavula hi surveillance hi va hi kha hi vulavula yini na hi va hi kha hi vulavula hi ku a hi nge sweswiwani hi ku a xibedhlele va vona ku ri na ku tlakuka ka nambara ya vanhu lava vabyaku vuvabyi byo karhi. Se ku na vanhu lava va kha va investigate ku okay so far vanhu lava va ri na mavabyi ma so i vanhu vangani. And then kusuka laya hi laha se hi teka kona decisions ku okay since ku ri na vanhu va so lava nga le ku vabyeni ka mavabyi ma so a hi conducting project hi vona ku in overall like in South Africa for example i vanhu vangani lava vabyaku mavabyi ma so ende hi nga ma controlisa ku yini. So i ntirho wa surveillance. And then na research. So in most cases the decisions before ti makiwa a xibedhlele kumbe moni ku ka public health ku fanele ku va ku rhangi ku endliwa research. Ndani ka xikombiso yini a hi nge sweswiwani mavabyi mo tala ma-infectious ma tshunguliwa hi ti-antibiotics ne. So a hi nge ku na antibiotic yo karhi leyi tirhisiwaka for ku tshungula mavabyi mo karhi. Ti-bacteria like loko ti ya kha tiya ta dyondza ti-antibiotics ne ku ri okay antibiotic ya so loko yi fika like yi fika yi destroya bacteria hi ndlela yo karhi. So bacteria like yi developa resistance i ku alela yi ala ku tshunguriwa hi bacteria hi antibiotic liya ani. So as the scientist hi va hi kha hi investigate ku okay so far ti-antibiotics ta so ta ha tirha ka mavabyi ma so. So mara loko se ti sungula ku ka ti nga ha tirhi ani hi fanele ku fanele ku introduce ti-new antibiotics against that bacteria. So sweswo hinkwaswo swi endliwa through research. And then loko se ku endliwa milawu ku okay ti-antibiotics letiwani a ta ha tirhi ani hi fanele implementa tintshwa milawu yi fanele yi ta kha yi suka ka research. And then ku tshamiwa hansi na ti-board na public health ku okay this a swa ha tirhi sweswi vanhu fanele ku implementiwa ti-antibiotics ta so. So a ko pfukiwa nampundzu va ku tirha maphilisi ma so ku fanele ku va ku endliwi research sungula ku lavisisiwa ku
hi mala ma tirhaka maphilisi ka nkarhi wa sweswi se a ri ka mhaka leyo yo investigate mi vulavula ku kombisa ku loko ku ri na mavabyi yo karhi ma rhanga ma testiwa ku tekiwa ti-sample and then ti tisiwa hala ka n'wina ku vi na hi 2019 actually ku sunguli covid an tivi ku how long mi ri ka industry leyi mara if you were a part of it ku vi ku va na covid I believe ku ri ku vi na ku teka ka ti-sample ku va na ku researcha layani so ku humeleli yini laya were you a part of this research that was going on hi nkarhi loyi a ri busy chuwini ti pfaleli tindlwini so fortunately enough if you remember correctly a ku ri na ti-updates leti a ti nyikiwaku okay for sweswiwani COVID-19 infecte vanhu vangani and then va nyika na breakdown ya ti-province ku maybe 100,000 people are from Limpopo or from Gauteng. So fortunately enough mina at the current moment ntirhela company leya I reporta timhaka ta COVID. okay So I was part of that. I don't know, like, what do you want to know? like a ku humelela yini nkarhi loya and a mi tirha njhani na hi ku languta ku ri vuvabyi lebyi a byi chavisa swinene so kwalaho ka ti-research ta n'wina or ka ku teka ti-sample if a mi teka na ti-sample a mi tirha njhani like how was the whole process leyi hina a hi nga yi voni Okay, so lexi a xi endleka laya a ni ri matsundzuko a va ku na ti-essential workers they were very important. vanhu vo tala va nga ta va ri va nkoka ne na lava va tirhaka hi xavisa swakudya a va ta va ri vanhu ngopfu a va ya le maxopeni va ya xavisa swakudya ku va ku ri vunandi mara kahle ya a hi vanhu va nkoka swinene ya a swi vava mara a ni tsakela ku hi vanhu va nkoka. essential workers. Okay, so lexi a xi endleka layana ni if masunduka ku ri na ti-rapid test ta COVID-19 ivi ku va na leswiya va ku va teka sample va yisa lab so lexi a xi ta endleka loko va heta ku collecta sample ka patient a va ta yi tisa ka hina and then hina loko hi fika lab a hi ta fika hi processa and then hi tirha hi michini ku na leswi swi tirhaka manually based on our training ku na leswi hi tirhisaka michini ku swi lavisisa I won't go deep because swi lehinyana yeah so ti-result ta COVID-19 munhu wa tikuma in 3 hours loko hi tirhisa michini ku nga ri ku tirhisa rapid test. Okay. Rapid test loko ni ku rapid test ni vula leswiya swo fana na loko munhu a testiwa kumbe va ku testiwa HIV that's rapid test kumbe va ku testiwa pregnancy i rapid test so but ku fike laha se COVID a yi testiwa hi ku tirhisa michini leyi hi tirhisaka a lab and then the result card release it was hectic because a va ri short staffed so mara swi vi kahle ka field ya hina because the scientists to tala for example a va ri hava mitirho but after COVID-19 vanhu vo tala va kota ku hayariwa because a va ri short staffed so vele sweswa like I said ni ku ntirho wa ti-scientist wo tala i ku research sweswi mi kha mi swi vona va ku he se ku identifyiwe a particular strain va ku se ku na Omicron na Delta sweswo taniya so i ntirho lowu a va kha tirhiwa hini hi ti-scientist va va kha va ku na strain lexi nga identifyiwa kwala South Africa ro sungula xi identifyiwe a lab leyi mi tirhaka ka yona ni vula ku an lavi ku vula ku ni tirha kwihi mara xi identifyiwe ka lab yaliya ma tirhaka ka yona se loko ni vulavula hi timhaka leti hi ta ni tsakisa mani na swin'wana mayelana na COVID no ta ka yona loko ni vutisa hi timhaka ngopfu ta ku a swi ri njhani la ku tiva ku a swi chuhisa a hi nga yi mikosini va ku heyi xi lexa xa va ku loko za ko nge kosini xi khomini so a swi nga chavisi in terms of that and or a ku ri na leswi a mi swi tirhisa ku ti protecta hi ndlela yaliya a swi chavisa mara a ni ri matsundzuka loko se va ku na vaccine ku vi va ti-healthcare workers ku vi na vanhu vo sungula ku va hi vaccinatiwa ni mara a swi chavisa ku vulavula ntiyiso na hina hi vanhu na hina hi vanhu a swi chavisa mi kuma ku na mina a yi ni khomini COVID I think it was December 2021 a yi ni khomini mara
a swi chavisa ku vulavula this because a wu nga swi tivi ku loko hi ku khomini and a ni nga swi tivi ku yi ni khomi kwihi kumbe yi ni khomi loko ni kha ni processa tisampulu kumbe ni tluletiwe hi ti-colleagues a ni nga swi tivi but lucky enough by then a ni nga tshami na vanhu laha ni tshamaka a ni tshama ni ri one Okay. so a swi chavisa ne le ka hina because a hi nga swi tivi ku loko a wu testa isampulu ya patient kumbe patient yi ti na strain xintshwa xo chavisa kumbe njhani but a swi chavisa. Okay, speaking of COVID, ne, tasama ku mkompati n'wana la ku vutisa yona. Johnson & Johnson na Pfizer. Ti vaccine leti nga nyikiwa tona la South Africa ku le tlhaviwa. Loko vanhu va ta va teka ti vaccine ne. Ku ve na mayive mo tala ngopfu ku leswiya vanhu va chela ti-chip hi la controliwa. Ku na ti-microchip chela ku ndzeni ka hina maybe and I think the best chart ni la yi ri kona i ku mhaka ta kula ehlisiwa va ri yini number ya vanhu la misaveni because hi tele ngopfu The number of black people or the number of people Jane? obviously ti tshama hi wela kona Yeah. ni kombe ku ka ni nga yi hlamuli Okay. ni kombe ku ka ni nga yi hlamuli for ethics purposes Yeah. This is because a ni lavi ku misquotiwa in future va ku Okay. u tshami ako okay. yeah No, I understand and vele swin'wana ta vutisa lawani ka episode leyiwani loko va ri comfortable va ta hlamula Yeah. if not va nge hlamuli Yeah. so loko u tikuma u ya misquota munhu ku te yini hi ta veka episode le episode swi Swi vulavulaka Yeah. swi kona kumbe a swi kona a swi vona hambi ta magaza ku Lava va ku lavi va ku lavini. so loko mi la ku tonga timhaka ta vaccine na ku na ti-problem yini swi kona famba ya research obviously loko Yeah. ku tla ka Google va ta ku yisa kun'wana ya research hi swona mara unfortunately la hi nge swi kumi because i munhu loyi a tirhaka Yeah. ehansi ka vanhu vo karhi lava n'wana n'wana hi tirhaka kona hi signa ti-contract Yeah. ku swa na swona so loko u swi endla u ta luza ntirho wa wena i Yeah. mani a nga lavi ku xinkwa xa yena ma swi Yeah. vona? so ta mi khipa na lofo ra n'wina mi Okay. nge mi tekeli lofo ra n'wina nga tekeli lofo ra mina a hi ri matele vanjhani Yeah, okay, so ukuya mahlweni mi le ku trendeni like from leswi hi nge le ku swi voneni you are trending so much and hi mhaka ya ku ya vudokodela lebyi ma ha ku byi graduate-aku and mi fiki njhani layani and i yini xi nga motivate ku mi zama ku ni lava ku za ni ya ni ya fika kona or mi nga hi teka ka journey ya n'wina ya ku famba mi za mi ya mi ya fika ka vudokodela. okay so after loko ni ta va ni complete masters a Wits ne ni vi ni kuma internship University of Cape Town and then tirhi for few months there and then ni vi ni dyondza swilo swo tala ngopfu laha because University of Cape Town yi different vanhu vo tala lava tshamaka Cape Town va nga swi hlamula sweswo kumbe va nga ni seketela ka sweswo Cape Town yona n'winyi yi different na culture ya kona yi different so na university yona hi yoxe yi different so lexi ni lavaka ku xi ringeta ku xi vula i ku layani vi ni hlangana na vanhu va ti-culture to hambanahambana especially vanhu vo huma matikweni ma le handle vanhu vo huma Europe sweswo taniya so laya ni fike ni va ni dyondza ku vulavula tiso science yi broad Okay. and then ni swi vona ku ri ku hava lexi munhu xi nga n'wi limitaka Okay. loko a va tiyimiselini ka ku fikelela leswi a lavaka ku swi fikelela a lavaka ku fikelela swona and then from there ni vi ni ya tirha a University of Pretoria as well hi laha ni nga fika ni endla kona internship ya mina ni kota ku registera na council and then loko ni suka University of Pretoria as an intern ni vi ni ya tirha ka khampani liya hi vulavula yona sweswi liya ya COVID ni vi ni ya tirha ka khampani liya so mara loko na ha ri le a University of Pretoria hi ku ya hi ku supervisor ya mina kumbe mentor ya mina loyi a ni dyondzisa as an intern a voni ku tiyimisela ka mina ka mina a ku why u nga vuyi u ta endla PhD eish a ni nga swi lavi because se a ni tsenga ku hi ku se ni registerini then ta kuma ntirho a ni lava ku tidye mali ya mina se a ni lava ku tidye mali ya mina but then the following year loko ni ta va ni humini laya ni vi ni tshama hansi ni decide like ni vi ni n'wi hlamula ni ku ni kombe ku na ni ya dyondzanyana hi field ya hina before ni decide ku ni lava ku endla PhD even then loko ni ya researcha ni vuya ka yena ni ku
you know what kuna mavabyi ma so lama ni vona ku nga ku ma neglected Africa especially South Africa like kuna studies tsongo ti nga endliwa ene those studies were very limited se an kombe ku ni endla yona project le for PhD I mean even then supervisor I mean oh hi man there is a certain project lani ku vekeli yona ku ta endla ani so mara loko ni langutisana ku hi le ka PhD level I have to know what I want that's what that's one even ku no nkombela ku ni endla project ya so even then ako okay no problem next year ngelembe ra kona and then kusuka laya the following year ni been register a PhD vel mara ani register an kantira so PhD I mean ni yendle nkantira antira full time like yona ani yendla loko ni chayisa tirweni an driver ni a UP mon ku ani ya UP leswo an driver ka la ku jela vanhu ku asbihangi asbihangi and isikhathi ngemakur namunhu la atako ukata kusibona ku oh sikoma kahle kahle before nenda PhD nga drive isikhathi loko so loko mbuli ku I'm a driver me enda PhD so encourage nyana ku okay no namna ku endla course ya so ku ri ntatsa kuma butela bya mina before na isa mahlweni maso so mina I support ale no loko tlhalanyana ndakunyana ne checka vanhu lava alomla swin'wana mavo lawani la ayileka so scripted imfanele mi tilondzalandza la hinkwaswo swa endleka hambi loko chelela swin'wana mavo loko mi ni kota leswi and then evidence ende no loko va hambi swo tala la ni la ku bosa mhaka ta a hi tengeni ku na n'wana wo karhi sweswi a lava ku endla course leyi mi nga yi endla la ku mi n'wi byela ku ri ka grade 12 u fane a huma a khomiyini leswi nga ta endla swi nga ta va masungulo ma ku landzelela khale leyi mi nga yi endla because ana swi ta ku na ti APS ndza ku munhu u lava ku endla career ya n'wina mara English na 3 so loko a va kha swi ta ku okay loko no pasa swona so swi ri ni nga va Dr. Hlambi wa Mnduku. Okay so xo sungula I'm nga ranga mtola problem loko ma tola hi ti 26 ya NW ya Northwest ne tani Shangani gang ta ku vuyeni le yaba hi comedy episode kona ku ta kona munhu n'wana n'wana wa Shangani gang lo mi lava ku n'wi vona loko mi lava ku vona mani va ta va ri kona loko mi lava ku vona mina ntani ri kona producer loko va lava ku mbona mutami ri kona mina question no la ku mi bye vanhu ku mi tshame kwihi laha hi nga kona hi le at the Shack Bite under the bridge ni vona mani laha vele ku neka swijuzana ku na swijuzana nyana loko mi la swijuzanyana swi kona na lava lava ku tijuzi letiya to tiya ti kona hina va laha hi nga kona hi the Shack Bite under the bridge a Midrand so loko mi la ku ta mi ta dzuma ndhawu kahle ngopfu so timhaka ta ti 26 NWU mi ready ni ready for vona mina vona va ready for hina xana ene producer ne la nga kona lawani ka titimela na coffee kona na coffee ko kuna n'wangele ku nweka coffee la kuna swilo hinkwaswo wa straw ya dokodela ma yi tiva coffee wa straw yi kha yi hisa mara loko yi zanga ka straw loko se yi fika laha se yi fika se yi kha yi ri na mahanyelo na hatla mi tshwa marhumba ni loko mi nwa hi nwa mi ri ende namhlanje naku kuma ku va xavisana masonja na masonja swilo swi le henhla ngopfu ni maji last of plastic masonja mala manandiya manandiya ku penga ndzani byejejo ni ku phuze veka soldiers okay so no Northwest elected ngamtana mama masonja loko malava 26 July and then it's 6 ta September ya ku komiseni IUP tava ri UP ta kuna swimoyana swa kahle ka kufumela a NUP loko mi ya ku komiseni vavasati
What about komsi? Komsa yini? Kaya ithabisa la de. Lo tsakisa my baba ne. My baba wawuta. Bavulile baku hey ku na timhaka la. Magazama mina. Ni kahle. Okay, taba hi UP the 6th ta September and then hi look in Cape Town. Cape Town itafika Cape Town. Mpumalanga itafika. Ku ri ndhawu to hambanahambana. Mina ni jahe ku hi ya Venda. Avenda ilokusana le kaya na ku ifika hitsaka UL abuya mashaka mana mele vets ilokuteni ku tsakisa ngopfu so checkani our socials nembona ku hikwini ya kwi masha ni show i NW na UP 26 Northwest 6 Pitori itaba ikhaya famba njalo yaleyo and nama just na skipper 260 just 360 loko ri Gauteng loko ku ri watsa Gauteng ungavileli phephi kona Ungavileli. inkombela mi problem ithole ya mani Loko ku ri ku awu tshame eGauteng ungavileli ngetela 100 rand ntsena hi ta fikisa kun'wana kun'wana kwala u nga kona hi swona sweswo loko ni mbale skipa ne prom ka ti mera ngumbajisa ra kona a fanete lexi na lexi hi swona mi lavaka swona ungavi xiputa xava Jesi U nga biwi hi xirhami. u nga biwi hi xirhami yana mani dr mashaka lomu mazukile a vose timhaka ta ku loko ku ri na n'wana loyi a tsakelaka ku fana na vona u fanele a swi pasisisa ku yini Okay. because voko vanhu lava lava ku fana na vona mara a nga swi tivi ku okay ni fanele kuma level man ka yini ku Yeah. sungula because that's the best foundation leyi munhu a yi netaka Okay. So xo sungula u fane n'wana a ri na science subjects ne u fane a va ri na maths a va a ri na life sciences na physical sciences na English leswi va swi tekelaka ngopfu nhlokweni okay ya mara xikulukumba ngopfu i English na maths okay so u fane a va kumi level 5 ku ya henhla okay ka hinkwaswo Okay. ka leti nga ti hlaya hinkwato u fane a va kumi level 5 ku ya henhla mara swi tika ku fika kwini ku munhu a nghena a hi ngo u na ti-level 5 swi tika ku fika kwini competition Yi le henhla. yi le henhla ku fika kwini ya ni tala ku advisa ma-student ne ku ri vhele vana vo tala va ni vutisela ti-questions to fana na teto so na khensa ku va ni ri ka platform ya so ku ni ta addressa as many as I can so competition yi le henhla loko va ku APS is let's say va ku APS of 37 or va ku 39 that's the minimum a hi leti va lavaka tona that's the minimum ne a ni ta ku n'wana a aim for the distinctions because Okay. competition yi le henhla sweswiwani course yin'wana na yin'wana leyi lavaka bachelor's degree competition yi le henhla ngopfu a ni ta ku munhu a aim for the distinctions hambiloko ku ri ku APS a va vulangi kumbexani a va vulangi ku va ku va lava score xa 5 or 6 Yeah. aim for the distinctions it's very important because competition yi le henhla so what happens at university loko sweswiwani ma-student ma apply loko va skora vana va rhanga hi lava va nga na ti-distinctions va kha va ya hansi n'we van'wanyana mi ta kuma masalela n'wina va APS 37 hi mhaka ku nghena hi 37 hi n'wina va malast vo consideriwa va vana lava nga na ma 46 mara kha nghena hi 37 oh na iku so va rhanga va considera vana lava nga skorela henhla ku sungula va ya va kha va ya hansi lava van'wanyana va ta nghena loko ku karhi na space so ku qualify a swi vuli ku ta kuma space okay mara so that's why n'wana u kahle. fane ku qualifya kahle space. ku garantiyela space so n'wana u fane always a aim for timhaka ti le henhla yeah Yeah, that's and- why va ku na bachelor mara va ku va ri bachelor yini ku ne ya n'wana xikeletoni ya mukokotelo swi vona ku yo phokotela ya mukokotelo so i bachele mhaku kambe i bachele lava yi lava ti-level 4 ta yingani na ti-level Yeah. ku ri i ta ku yini I ta ku u zame yini? xitsonga xexo na geography yaleyo matisanyana so mara loko ku mi lava ku fana na vona
A mani ku kahle kahle mi huma hi ti A hi ti 7 hi ximanguva lawa ti 7 ka hinkwaswo xilungu ne xi na nkoka hi mhaka ku ni twi mi kha mi ku loko mi ya Cape Town mi fike mi hlangana na vanhu va le handle from Europe from wherever so loko ku xilungu mi tlanga ri a xi na nkoka u ta ku se u lava ku va dokodela mi u fanele u endla research na munhu wa le Greece a nga xi tivi Zulu mi nga ta ku at least mi ta khuluma nyana mi dlambadlamba u tivela xilungu na language ya ka vona so xilungu mi nga xi pasi leya xo mi xi tsala kunene mi dyondza na ku vulavula xilungu lexiya mi ri makaya laha hi nga kulela kona kuma ku u yi Phephehlinkwane high school a dyondzeni xilungu a hi tshikeni ku vona swigava swa ma-2K hi vona swilo leswi swi nga ta hi dyondzisa xilungu ivi then ku ri loko se hi fika ka ndhawu yo fana leyiwani hi nga zi hi chuwachuwa pheka rin'wani ne wa tikuma u tlharihini hi maxaka a tibukwini mara a wu fiki kun'wana hi mhaka ku a swi koti ku ti express so I mean interview wa n'wina I mean I guess mara hi ku ni tshama ni hlangana na swona mini swi ni pfuna vuton'wini na ku a va pushi ku loko se hi ta ka ti-tour mi va mi ri kona hi ta hlangana kwele tiyunivhesiti so vo tala a hi pusheni hi fika kwalano ni na xivutiso a ni tivi if a hetini a hi nge se heta swa doctrine ya a hi hetiseni and then na xivutiso xa ku vutisa ku a ni tivi kumbe hi nga vhe xikatsakanya na ku ri ka career leyi va tele vavasati na va ti-scientist Okay. Yeah. So field ya science ne ku tele ngopfu vavasati ku tlula vavanuna. okay Ndzi na le tirhweni wa mina, a tirhweni wa mina hi about 42. Out of 42 kuna vavanuna vanharhu. hi le kwihi Vavanuna vanharhu. So ku hava leswa swa ku as a scientist wa kuma work husband a va kona. a va kona ne Ku hava work husband. ku hava vavanuna a hi dyondzeni va vo ha chava ku dyondza va chava ku dyondza And again in eka 3 liya i vanhu lavakulu like a vanhu voni ka ku wena mina ri n'wina cause i vanhu lavakulu i vanhu lava nga nghena khale kumbe na mina nge se za ni bebuliwa so ka age group ya hina ku hava vavanuna i vavasati ntsena ni xoku loko a ku vona n'wanuna wun'we wa age group ya n'wina a ku ta va na problem tirhweni a ri one a ta va na problem etirhweni so no loko n'wanuna ne please kuna ku laveka endhawini leyi a va kona vanhu swo dyondza kota ku fikelela so field ya hina ku tele ngopfu vavasati a ni swi tivi mara loko mina vutisa like van'wani na va vutisa vavanuna kasi wa von'we mi nga yi rhandzi science se va ri swi lava vavasati mi rhandza tibuku swa tibuku a hi swa hina hina hi ti lave mali ene a no va vulavulela hina a loloha hi maxaka like a loloha ku hina hi ti lave xilo lexi nga xi endla sweswiwani xi tirha sweswi so vo n'wina mi patient enough ku mi nga hlayahlaya swi teka ma 3 years 7 years and hina nkarhi wun'wana a hi timhaka to haloloha pressure yi le henhla tanihi n'wanuna ne u langutela ku u va na swo karhi hi nkarhi wo karhi so nkarhi wa yimela ku lehisa u ta byanyi ku vava vele se hi ti provider swi kha swi nga heli ma swi swi tani that's why mara men la ku tshikela mhaka leyo va laveka la kuna va laveka la so mina I want to know something ne ku field ya n'wina like yi difficult kwa ku like ma focus cause until loko coach ne mi ta yi hlamula mara swi dume ku vanhu lava nga le ka field leyiwani va tirhisa swo karhi hi minkarhi yo tala hi mhaka ku va karhala ntirho wu demanding I think va spend most hours entirhweni than for vona self so swi kona ku na swo fana leswi entirhweni lowu fana na n'wina lowu ku vanhu va lava swo karhi ku va ta kota ku tirha va ya mahlweni ku vulavula ntiyiso ni ni ta find out hi swivanani swin'wanyana a ni swi supervisor ni swi ku the quality of blue pill a ni swi tivi byi ku loko before byi hlaya ani byi fanele byi va byi kume that blue pill se ni byi vutisa ni ku blue pill tirha yini kahle kahle before ni ya research hi nexe ku what is a blue pill ni ku blue pill tirha yini kahle kahle byi ku like yi endla ku mihleketo ya munhu yi va clear a kota ku focus ani mara moni ku it's true for other people not for everyone okay hi mhaka ku ma swi twa ku ni swi kumise
ni ri ka stage xo dyondzisa van'wanyana mina like sa ni hindini ka ku va student oh okay ku na leswi so mo ni ku ya fana na ti-field tin'wanyana field yin'wana na yin'wanyana yi lava focus ni ri se na yona ya leyiwani yo lava ntsena munhu wa discipline ka discipline a ni nge hembi because okay mina PhD ya mina ni yi complete hi record time or less let me put it that way No, man. Swi lava mavoko swi fana na sweswo. Swi lava mavoko swi fana na And, sweswo. loko ni yi endla like I've mentioned a ni yi endla ni kha ni tirha a ni yi endla ni kha ni tirha so i discipline a ku na swin'wanyana lava tirhisaka ti-blue pill ta vona ni swi tivi ta va tirhela I don't know but i discipline Swi lava u kha u gruva swi nga heli. Mbolo le blue pill yina. Mbolo le blue pill yina. blue pill mashaka Producer mi tiva yi blue pill. Hey. Dokotela ma tiva blue pill leyin'wanyana. Yi. Vavanuna loko wo za va tluleka age yin'wanyana va landa blue pill. Dokotela ma yi tiva. a ni swi tivi me ni vula liya yo assista hi concentration Oh, okay. Ani ku mbula yin'wanyana. No, producer. N'wi hlamusela. Producer n'wambula yini no mi nga Wa tiva Jojo. tshama ni ri na n'wina lava van'wani va twa question na n'wina ke va ta kala ku twa ku ambula yini Ku na lava se va nga vo xikandza xa mina va ta ni jaja. Ani mini kumeka ni nga ri kona. mara ma yi tirhisa a ndzi se fika ka age yaleyo so veri ku na age yin'wanyana loko n'wanuna u za a va ka age yo karhi why need wa yi nida ku loko se u za u ya halaya a swa ha endli se i lava blue pill. okay hi vuya ka mhaka leyi a hi kha hi vulavula hi yona a mi hi hlamusele ku ri supervisor a yi lava ku mi cincisa leswi a mi lava ku focus ka swona and then mi ya va presentela ku n'wina mi lava ku focus ka leswi kombe ku mi yisela mahlweni ku humelele yini endzhaku ka sweswo ku ze mi fika laha mi nga hetelela mi ya graduate. okay so basically no la ku rephrase liya yo sungula ni ya ku not necessarily ku avala ku ni cincisa ani but you know ntirho wa supervisor i ku guide so ava ni guide ku ava vona nga ku project leyi ava ni nyika yona yi ta tirha yeah for me so mina a ni swi vona hi tihlo rin'wanyana then so approach i ku always loko approach vanhu va professional you have to approach them like professionally and then when you approach them professionally u nga fiki u vula hi nomo ku mi ni hleketa ku wena nga endli le you go and read okay loko u hlaya and then maybe you have a summary maybe one page of your ideas of what you think or okay like you email them to say this is what I think this is how we can do it and everything so from laya supervisor mina va ve van support va teka mina va ku okay let's see how it will go and then van support na mina anfanele nga va disappoint because already ava nyiki project and then ni reject so swi leswi nga ni pusha ku ni va ntirha hi matimba so project liya leyi mina ni nga dlina ni yi endlini a yi nge tshama yi endliwa South Africa mara vhele loko munhu a endla PhD u fanele u make sure ku whatever that you do ku fanele xi va swi ri novel ne a yi nge tshama yi endliwa hi munhu South Africa I was crossing fingers ku yi tirha because if it failed because ni rejecte liya yeah so a ni fanele ni tirha hi matimba so fortunately enough project liya yi vi yi tirha and a yi tirhangi ntsena like ku na strain xo karhi xo khosa mavabyi mo karhi lama munhu a ma kumaku xibedhlele hi minkarhi yo tala ku na leswi swi vitanaka ti-hospital acquired infections na ti-community acquired infections so ti-hospital acquired infections i ti-infections leti vanhu va fika va tikuma a xibedhlele loko va admitiwini so mavabyi lamaya it's a hospital acquired infection and ma vangiwa hi ti-antibiotics that's why ko tala va ku loko u ya xibedhlele kumihani xibedhlele va ku hi ku nyika ti-antibiotics letiwanani u ti nwa for 5 days 3 times a day u nga tluli loko u nga tluli loko wo tlula let's say u tlhe u khomiwa hi mavabyi lamaya futhi bacteria liya se yi le ku dyondzeni yi fike yi dyondza ti-antibiotics letiya because a yi tliyariwangi ma twisisa se loko se u lava ku treatiwa again swi endla maphilisi lama ma nga tirhi because last time a wu hetangi inani ya wena prescription ya wena ana phindi no so se ku na ti-antibiotics to karhi na tona leti ti fikaka ti vanga mavabyi mo karhi emirini wa munhu fana na mavabyi lama mani ma investigator
So a ni swi tivi beno brega kumbe njhani but So, leswi munhu a nga xi tirhela nga break so ku na mavabyi lama ni vulavulaka hi mona ni bacteria liya like okay mavabyi ma vangiwa hi ti-strain to hambanahambana ni ta vuyela ndzhaku ka COVID-19 remember ku na ti-strain to ku na vo Omicron na vo yini so strain lexi mina ni nga xi identifya like ni vi munhu wo sungula Afrika ku xi identify ni vi munhu wo sungula ku xi identify like Afrika mi ta hi tolovela yes so PhD involve swilo swo tala involve swilo swo fana na vo ti-publications na vo ti-presentations I was lucky na mina ni kota ku presenta internationally and nationally so swilo swo fana swi endli ku ni hatla ni kota ku ni hatla ni heta because loko munhu a publisha swi endla ku a swi tiva ku loko se a submita research ya yena u fanele a yi submita yi ri ka structure xa njhani kambe na ku question ya n'wina ni vulavula ngopfu a na problem ku tshama ni yingisela I'm interested swa ni yeah, tsakisa swa tsakisa ya ni swinene. fila nga ri ni choose career wrong A hleketa vavasati Jojo. hey producer hey Na swin'wana. Jojo me hlekete vu haka wat Hleketa ku haka something. haka wat jaku swi vulavulaka na dokodela mara hlekete vu haka Zona. okay imagine the producer name kuma ku doctor la kuma ku a swi kuma ku a ku na munhu loyi va tsakelana na yena Yeah. ma swi vona yeah mina tshamini loko dyondzeni kwalawani and ma swi va kahle ivi ndene n'wina mi ku ivi n'wina mi ku se ni hleketi vavasati hambi no minjhani va ta ku hi kambi swi lava hina hi va na madoctor so a na hala ku vula field ya hina yi bad hi phela loko ha ha kula a hi tiva ku ti-scientist vanhu va thyaka va tirhandi lebyiya bya ti-genius a byi hlambi Ma va blushisa. Jojo. Blushisa a swi dokodela. bihangi so a ni la ku vula ku a ni ri miri wena kati u ri vahleketi vavasati a la ku vula ku a mi ta mi nga jelanga se bya hlamba ni swi fonela kusuhani a ni swi fonela kusuhani ngopfu like hama mi nga vulangi ne swi hlamuserile loko ma ha nghena kwala Yeah, so question mi vutsiku question a yi ku yini? Question a ho lava ku tiva ku ri mi fikisi ku yini ka ku va se mi graduate. Leswi ni nga vo mi swi explainini unless if ku na swin'wana lava ku swi ngetela. okay so yeah I think yale ani yi coverini I think yale ani yi coverini ani so mara lexi ni nga xi vulaku vanhu vo tala va ni vutisa va ku u swi kote njhani u complete PhD ya wena in 2 years and half vanhu va heta vo ma 6 years vo ma 7 years and then wena u tlhela ku wena u swi endle u kha u tirha wena u tirha full time so lexi nga kona laya like tanihiloko ni kombisini ku sunguleni ni ku xo sungula i discipline so sweswi ni vulavula ngona lava va swi tsakelaka ku yisa tidyondzo ta vona mahlweni ani okay xo sungula i discipline ani and then xa vumbirhi munhu u fanele a va ri na relationship ya kahle na supervisor ya yena and then xin'wanyani munhu u fane a twisisa se ni ta vulavula swa science man munhu u fane a twisisa method lo a ya ku tirhiseni before a sungula project ya yena a wu twisisa kahle and ku twisisa sweswo u fanele u va u rhangi u hlaya ti-articles and then ti-articles leti u ti hlaya ku fanele u hlaya ti huma ka ti-journals ta high impact factor ani so swa olova because u va u kha u kuma method leyi nga publishiwa hi vanhu lava va twisisaka subject ya wena ku antswa and then xin'wanyana nga ta xi vula ni as much as PhD it's colorful and all that ne munhu fana a tlhogomela mental health ne yeah munhu fana a tlhogomela mental health I always tell people good nothing is more important than your mental health So yini
yin'wana ya ti-challenges or tin'wana ta ti-challenges leti mi nga hlangana na tona kwala ka journey ya n'wina ni ti mention na swin'wana swa ku vanhu va ri hey ti-scientist i vanhu vo ka va nga hlambi vanhu vo thyaka ku na swo vulavula swo tala i yini swin'wana swa swivulavula leswi mi nga hlangana na swona kwala ka journey ya n'wina? Okay, loko na ha ku sungula ni mina loko ni endla medical sciences ni vi ni tiva ku antswa hi yona loko se ni yi sungurile a ni nga yi tivi na loko ni sungula so challenge leyi ni nga hlangana na yona a ku ri ngopfu ya ku vanhu va ku medical science a yi na mintirho a ni ri i BSc so ma swi tiva swa ti-BSc ko tala ve ri a swi na mintirho so vanhu va ku medical science yi hava mintirho, you are just wasting your time mina ni ta vula ku if that is true ni un'wana wa vanhu lava va nga va fortunate because loko ni heta masters mo ni ku hala ni nga tshama ni ku I'm unemployed ma twisisa loko ni heta degree ya mina a yi katsana na honors ni vi ni ya endla masters from masters ni kumi internship kusuka kwalano then a ndzi tshama ni va unemployed so i ti-threats ta ku medical science ya hava mintirho ni tsundzuka vanhu vo tala va hi nga sungula na vona va vi va tshika ndleleni hi mhaka sweswo swi vulavula swa ku a ku na mintirho and stuff and then mara mi kuma ku loko se malembe ma ya ma kha ma ya swilo swi ya kha swi antswa like I said ku vi na vo COVID-19 la swi nga endla ku se ku va ku ri na mintirho yo tala ma swi vona and then na twisisa ku na tiko ra hina rona hi roxe ri ri kha ri kota ku twisisa nkoka wa ku va ku ri na ti-scientists Okay, Mashaka, mina na question yin'wana ka ya ku pfaleni mixana mi ta yi hlamula hi xihatla kumbexana hi vuenti na ku tiva ku na vuxaka ka vun'anga bya xintu na vun'anga lebyi n'wina bya moni ku bya xilungu ku swi ta kota ku hatla swi twisiseka ku na vuxaka na in terms of mimirhi because ku na ku hi xintu va ku va gayela murhi wo karhi va ku nyika u wu tirhisa ivuhola mi kuma ku n'wina murhi lowa ma wu gayela mara mi va extra na packaging ya n'wina yi different mi kuma ko packagiwa ko gayeliwa kuwa ri packagiwa laya swi va fancy nyana kuwa medicine for all the problems what is that swi va fancy ni la ku tiva ku swilo swa xintu na swa xilungu swi na vuxaka na why ni vutisa so hi mhaka ku mi kulele ka muti lowu ku nga na swa xintu hi n'wina mi endla swa xilungu so ku na vuxaka na okay ku na vuxaka ene byikulukumba ma swi tiva i byikulukumba ngopfu okay loko na ha sungula matsundzuka ni mi byelini ku ka masters a ni endle project ya ku ni testa mirhi leyi tirhisiwaka hi tin'anga ni testa against swa le swa mavabyi ma xilungu so ku na vuxaka byikulukumba ngopfu mirhi leyi hi tirhisaka yo tala ya yona yi huma ka misinya antibiotics for example la mu nga ri ti-antibiotics na yin'wana ya leyi tirhisiwaka yi huma ka misinya ene misinya yaleyo hi leyi tirhisiwaka hi tin'anga ku tshungula mavabyi se ku na vuxaka byikulukumba n'wina hi mhaka ku mi dyondzini ku na ku mi swi ta ku loko ni mula na sinyoso mi ka mi n'wi nyika munhu u too strong for one n'wina at least mi nga landza sinyoso mi ka mi n'wi chela ingredient nyana maybe mi chela apula just ku mi minimizer concentration ya nchumu lowa so swi njhani loko vona va landza misinya straight va fika va yi tirhisa a munhwini a ku na ti-health issues nyana ti va ku ti ri kona ku na ti-health issues to karhi because miri wa munhu ku na tolerance tolerance yo karhi leyi ku na mpimo wo karhi lowu miri wa munhu wu nga tolerate ku wona ma swi vona so swilo leswiya swi va swi endla that's why na alcohol ni ta nyika xikombiso hi alcohol before ni nghena ka leyi alcohol i chemical leyi tirhisiwaka na le ti-lab ha yi tirhisa hi tirhisa for ku cleana hi yona ti-lab because ya swi kota ku dlaya ti-bacteria and stuff na swin'wana swi endla ku lab hina hi tirhisa in 100% form kasi loko se yi ri byaleni yi va yi ri maybe voma 6%, 12.5 sweswo taniya so ni la ku nyika example hi sweswo ku na tolerance yo karhi leyi miri wa munhu i nga wu tekaka mara loko munhu sweswi mo teka like na
a di xidakwa hlamuselana no n'wina phela mi tirha na rihanyo ne so mi le kusuhani ngopfu na swilo leswiwani and plus ku na interest phela loko mi ri doctor ne a ni ta tivutisa ku loko munhu a nwa dako and then I'll go and research then ni vona knowledge so it's not like man so lexi a ni la ku ringeta ku xi vula a ni la ku nyika example again ya ku hi na byala byona ya byoxe ku na lebyi nga ti-percentage ta le henhla and loko mi byina lebyiya bya ti-percentage mi rhanga mi diluta either hi whatever juice or something ma dilute a mi byini direct wa mi languta nga ni hleketelela mi so lexi ni xi vulaka i ku na mirhi yi tano swa alcohol swi tirhisa swona na le ka mirhi Okay. ku na concentration yo karhi leyi nga safe ku yi nga nghena ka miri wa munhu a nga vi na problem so kasi ku na concentration yo karhi as much as hi nga ku leswi swi tshungula diarrhea ani mi kuma ku loko se u swi nwa swi ya ku vangela ti-problems tin'wanyana kumbe swi ya ku vangela vo ti-kidney kumbe swin'wanyani kumbe swi hisa ti-livers ta wena swo taniya ma twisisa so swa connecta mara ku na maendlelo mo karhi swi fanele swi rhanga swi certify fanele swi rhanga swi testiwa ku testiwa concentration swi tlhela swi certifyiwa before swi distributiwa Mashaka mi se ni enelini ne man'wani mahungu ne ni ta ma twa hi timi tikhamera mina no lava ku vula ku ha khensa ku va mi hi blessini namuntlha hi presence ya n'wina hi dyondze swo tala ngopfu Too much. hi dyondze swo tala ngopfu and I just hope ku na vanhu hinkwavo mi dyondze swo tala and mi teki swo tala from interview leyi hi nga va na yona namuntlha a ni tivi ku ri ku na marito lama mi lavaka ku hi siya na mona na okay xo sungula ni la ku siya ka lava va swi tsakelaku kumbe lava nga va tsakelaku va nga va ti-medical scientist na vona or professionally I'm a medical scientist ne? Okay, yeah. Yeah, I'm a doctor because I have PhD. Oh, okay. Yes. So so ni la ku siya na lava swi tsakelaku va ti-medical scientist ni ku ka vona like medical science is very broad mina ni hlamusele component yin'we kumbe timbirhi ku nga ya research na laboratory diagnosis and surveillance loko munhu a fika ka like okay ni la ku kahle ni la ku hlamusela ku munhu u fikisa ku ila ni nga fika kona okay xo sungula munhu fana va ri na a 4-year degree ya medical science from there u fana a endla internship ya medical sciences with HPCSA ne Health Professional Council of South Africa ya 2 years a kuma certificate a va registered as a medical scientist hi kona a kota ku practice a tirha swibedhlele a tirha ka ti-lab ka ti-referral labs so this is 6 years now yeah now Okay. it's 6 years okay but hi ku ya hi competition na hi ku ya hi knowledge ani na hi ku ya ti-requirements leti va ti lavaka preferably emintirhweni va lava masters Okay. a ni ri ku na ti-rank vele ku na ti-junior ti-senior principal and stuff se va lava masters preferably na registration ya HPCSA so like I said yi broad medical science loko munhu a nga swi lavi ku practice like I do a nga endla course yin'wana va vitana epidemiology i masters ya 2 years na yona then you become an epidemiologist epidemiologist va endla surveillance na vona like I said va tirhana na mavabyi but vona va tirhana ngopfu na data ku ri what's happening aswibedhlele and stuff and then ku na leswi vitanaku bioinformatics munhu a nga va a bioinformatician so the bioinformatician va analyze data leyi hina hi ranaku a lab then bona they analyze that data so you can be a bioinformatician you can be an epidemiologist you can be a medical scientist or you can be a lecturer yeah so I do both I do laboratory diagnosis I do research and I also teach yeah I do all three Mashaka mina ni helerile ene ni nga tsakela ku loko u va kha hi jikajika na kwala ka thota hina kwala ni kuma ku mina nkaya ma vula ku loko mi ya UP ni kona I'll just say wait there exitejini then ma byo ku nsuka kwala na mina swin'wana swa mina leswi ni nga swi endla ka career ya mina swi endli kwala so it's not like mo tela ku huwa la swikona leswi munhu a swi kuma afterwards so xin'wanyana xo hetelela ni la ku siya message lowu ka vavasati ngopfungopfu ku ri limitiwani
very limitiwa ni matilo ntsena nga limitiwi hi nchumu lexi ni xi vulaka i ku xin'wana na xin'wana xi possible as long as munhu a tiyimisela a tlhela a fambela kule na ti-distractions ne xin'wana na xin'wana xi possible if mina ni swi endlini ni vi dokodela ni kha ni huma ka makhasa na n'wina mi nga swi endla Yeah. mantwisisi na n'wina ni huma makhasa primary school na le ngezimani high school ni hava accent mina mara ni ta kota Okay. yeah so Yeah. na n'wina mi nga swi endla ene like xin'wanyana ni lava ku xi vula i ku nyango un'wanyana na un'wanyana munhu o noka hi yexe Ni ko ngundzeriwe hi munhu. Maxaka hi mama nga mara before hi fana. Amna ku vula swin'wana. Ku ri mi taleriwini kahle. Taleriwini. No, khensi ngomba mi ri na hina. Yeah, hi dyondzini. Hi dyondze ngopfu. And Ndzi nga ri ni ngo tlhelela ndzhaku ni ya sungurisa. And sweswi mi nga swi vula Maxaka ku na hina loko sweswi hi nga dyondza sweswi hi nga swi dyondza loko se ku va na swin'wana ha swi tiva ku the right person loyi hi ya ka yena ku a ta hi basisela mhaka ya kona mayelana na leswi hi nga vulavula hi swona namuntlha swa ti-research na ti-lab test na ti-disease sweswiya loko ku va na swin'wana ha swi tiva ku loko munhu wa right ku ri hi hlangana na yena hi wini so like ho khensa ku va mi na hina siku ra namuntlha mi hi pfulela mhaka leyi yi va broad hi languta hi vuenti hi ndlela leyo so yeah Maxaka loko a nga bayizangi ne nge ni ri sivara wa doctor sweswi. Ku na un'wana a nga bayiza. kwihi Waka Shirinda. Ni ta mi yang langutela visisi loko nga bayizangi nge u ni tshinete kusuhana na doctor mara na wona wa bayiza. Mara hi khensi ne hi heta hi ndlela yaleyo. A hi ri ka general na Dr. Hlambi. Hi sweswo maniko sa. Khensi dokotela. Khensi.